saa yine z'ijoro umwijima wari wose mu mashyamba y'amasisi na warikare. Abaturage bari baryamye bumva ko batekanye, ariko iryo joro ryahindutse isibaniro ry'amaraso n'amarira. Mu gicuku humvikanye urusaku rw'amasasu rudasanzwe. Abantu 10 b'inzirakarengane bicwa urw'agashinyaguro mu ijoro rimwe gusa. Imiryango yasigaye ibabaye iri mu gahinda, abakomeretse batabaza mu mwijima. Umuyobozi w'umudugudu arashimutwa, abarirwa irengero ndetse n'amatungo yaratunze abaturage arasahurwa. Ibisinzuzi mbi ni ukuri gusharira kwabaye ku cyumweru tariki 24 Gicurasi 2024 ubwo abarwanyi ba FDLR bafatanyaga n'inyeshyamba za Wazalendo mu gikorwa cy'ubunyamaswa cyakorewe abasivili batagira kirengera. Ibi byatumye umutwe wa M23 uhaguruka ushinja leta ya Kinshasa gushyigikira ubu bwicanyi. Mbere ko twinjira mu mizi y'ubwicanyi bwagambiriwe, kandi subscribe ni utarayikora, ikindi ukane no kunzogera kugira ngo ujye ukomeza ubone inkuru zicukumbuye buri gihe. Reka tumanuke tujye ku butaka bwa Kongo turebe uko ibintu byagenze. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'ibyabaye, tugomba kubanza kureba imiterere y'aka gace kiciyemo abaturage. Ubusanzwe teritwari ya Masisi na Warikare ziherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aha ni ahantu hazwiho kugira ubutunzi bwinshi bw'amabuye y'agaciro, ariko ibyo byiza by'Imana byahindutse umuvumo ku baturage bahatuye. Ahamaze imyaka ibarirwa muri za mirongo hari imitwe yitwaje intwaro yagiye yuzura muri aya mashyamba ikayagira indiri zayo. Uko bwije nuko bukeye, abaturage nibo bishyura ikiguzi kiremereye kizi ntambara zidashira. Umutwe wa FDLR uvugwa muri ibitero wiganjemo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bakomeje guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ukaba ukunze gushinjwa ibikorwa by'iterabwoba, gusahura no guhohotera abasivili. Iyo umutwe wiyunze na Wazalendo, iyi aba ari imitwe yitwara gisirikare ikorana bya hafi n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ibintu bihinduka bibi cyane ku muturage usanzwe udafite intwaro. Ibyabaye muri ijoro rero ryo ku cyumweru ni ikimenyetso simusiga cy'uko inzirakarengane zikomeje kugirwa igitambo mu mukino wa politike cyangwa mu mikino ya politike n'intambara z'amasasu. Aya makuru y'ubwicanyi ntabwo ari ibihuha, ni amakuru yemejwe ndetse anashyirwa hagaragara n'ihuriro rya AFC M23 binyuze mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wabo wemeye Bwana Lawrence Kanyuka. Hasobanuwe mu buryo bwimbitse uko uyu mugambi mubisha washyizwe mu bikorwa. Lawrence Kanyuka yasobanuye ko iki gitero kitari impanuka na gato. Kanyuka yagize ati, ku 24 Gicurasi 2026 ahagana saa 4 z'ijoro, itsinda rinini ry'abarwanyi ba FDLR rifashijwe n'imitwe ya Wazalendo ryagabye igitero gikomeye kandi cyateguwe mu midugudu ya Malemo na Kalembi hagati ya Masisi na Warikare. Aya magambo ari mu butumwa bukomeye. Icyambere, igitero cyabaye saa 4 z'ijoro. Iyi ni isaha abantu benshi mu byaro baba bamaze gusinzira. Gutera abantu basinziriye byerekana ko abagabye igitero bari bagambiriye kwica umubare munini w'abantu badafite uburyo bahunga cyangwa batabona uburyo bahunga. Icya kabiri, Kanyuka yakoresheje ijambo icyateguwe. Bivuze ko abarwanyi babanje gukora iperereza, hanyuma bamenya neza aho abaturage bari, bamenya aho banyura, nuko baraza bagota imidugudu, babona kumisha amasasu ku nzirakarengane. Iri tangazo ryerekana uko ubwicanyi bwabaye mu byiciro, ugenda bwibasira umudugudu ku wundi. Reka duhere mu mudugudu wa Maremo. Tekereza kwinjira mu mudugudu muto w'abaturage basanzwe bihingira, ukamisha amasasu mu mazu yabo. Muri Maremo honyine abaturage 7 bishwe urw'agashinyaguro ako kanya. 7. Uyu ntabwo ari umubare gusa, aba ni ababyeyi n'abana n'abagabo bari batunze imiryango yabo bapfuye bazira ubusa. Usibye 7 basize ubuzima, abandi baturage 3 bo muri uyu mudugudu wa Maremo bakomeretse bikomeye cyane. Abakomeretse bakaba bakomeretse ku buryo bugaragara.
bakaba rero basize bafite ibikomere by'amasasu cyangwa by'ibindi bikoresho gakondo bakoresheje. Murabizi neza ko kubona ubuvuzi bwihuse mu mashyamba ya Masisi hagati mu gicuku bidashoboka. Bivuze ko ubuzima bw'aba bantu bakomeretse nabwo bwakomeje kuba mu kaga gakomeye cyane. Uku no gutera ubwoba ndetse n'igishyika mu baturage bose bakariye agace kugira ngo bahunge bave mu byabo. Ariko ubugome bw'imitwe ya FDLR na Wazalendo ntabwo bwagarukiye mu mudugudu wa Malemo gusa. Bamaze kumena amaraso yabo baturage, bamaze kuyamena, bakomereje urugendo rwabo rw'urupfu berekeza mu wundi mudugudu wegereye aho ngaho witwa Kalembe. Naho bahageze bakoze ibara. Bwana Lawrence Kanyuka yemeje ko muri Kalembe bishe abandi basivile 3 bari bibereye mu ngo zabo. Bivuze ko abishwe muri Kalembe n'abishwe muri Malemo bose hamwe b'abasivile ari 10 bishwe mu gicuku kimwe gusa. Muri Kalembe kandi umubare w'abakomeretse ukaba wakomeje kwiyongera cyane kuko inkomere zabaye 9. Ariko ikintu cyateye ubwoba kurusha ibindi cyane muri uyu mudugudu wa Kalembe ni igikorwa cyo gushimuta umuyobozi. Abarwanyi bafashe umukuru w'umudugudu baramushimuta, bamutwara mu mashyamba kugeza n'uyu munsi ntiharamenyekana niba akiri muzima cyangwa niba yarishwe. Mu ntekerezo za gisirikare cyangwa z'inyeshyamba, gushimuta umuyobozi w'ibanze biba bigambiriye guca igihanga abaturage. Ni ukubereka ko niba umuyobozi wanyu twamutwaye mwebwe nta gaciro mufite. Ibi byongera uguhahamuka n'ihungabana mu baturage basigaye badafite kirengera n'uwavugira. Nyuma yo kwica, gukomeretsa no gushimuta, izi nyeshyamba zasoje igitero cyazo zikora icyo bita kwangiza ubukungu bw'umuturage. Mbere yuko basubira mu birindiro byabo, banyuze mu wundi mudugudu wa 3 witwa Bweru, bakoze agati mu ntozi. Aha muri Bweru ntabwo bakoze ubwicanyi, ahubwo bakoze ubusahuzi bw'indengakamere. Batwaye inka 11 nzima, batwara ingurube nyinshi cyane z'abaturage. Kugira ngo twumve neza ibi bintu, ku muturage w'umunyekongo utuye muri Masisi, inka cyangwa ingurube niyo banki ye. Nicyo kintu kimufasha kwishyura abana ishuri, nicyo kimugurira imiti yarwaye. Iyo inyeshyamba zije zigatwara amatungo yawe yose, ziba zigukenesheje burundu. Izi nka n'izi ngurube bazitwaye kugira ngo bazibage bazirye mu mashyamba, cyangwa se bazigurishe mu yandi masoko yarwihishwa kugira ngo bagure andi masasu bakomeze bice abandi baturage. Gusa ngira ngo murabuzi ko banki yabo yimbura n'amasasu yaba FDL na Wazalendo n'ubundi ari FARDC. Uruziga rubi cyane rero rw'ubunyamaswa bubabaza inzirakarengane inshuro 2, bakaba abaturage babura babo bakanabura utwabo twari tubabeshejeho. Ibitero byose rero umutwe wa M23 ntabwo ubifata nk'ibintu byizanye cyangwa by'imanuka. Bwana Lawrence Kanyuka mu izina rya AFC M23 yeru yashinja byeruye ubutegetsi bwa Kinshasa kuba ari bwo uri inyuma y'ubwicanyi bwose. M23 ivuga ko kuba FDLR ifatanya na Wazalendo mu gukora amahano biterwa n'uko leta ya Kinshasa ikomeje guha intwaro, guha amafaranga no gukorana n'iyi mitwe. Yashinje ubutegetsi bwa Kongo gukomeza gushyigikira imitwe yitwaje intwaro aho kwirandura cyangwa kugarura amahoro. AFC M23 ivuga ko ubufatanye bwa leta n'iyi mitwe ari bwo nkomoko ya mbere y'umutekano mucyo ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage basigaye bicwa amanywa n'ijoro, leta irebera cyangwa se n'abakozi ba leta babirimo. Ibi byerekana ko amasezerano y'amahoro yose yagiye asinywa akiri kure yo gushyirwa mu bikorwa, mu gihe cyose abasivile bagikomeza kugirwa ibitambo. Dusoza aya makuru tubibutse imibare ibabaje twabonye uyu munsi. Abantu 10 bishwe, 12 bakomeretse cyane. Umuyobozi w'umudugudu arashimutwa, inka 11 n'ingurube byinshi, ingurube nyinshi nyine birasahurwa. Ibi byose mu ijoro rimwe mu midugudu ya Malemo, Kalembe na Bweru. Nagahinda gakomeye ku miryango yabuze ababo, n'ikindi gisebo ku mutekano wo mu karere k'ibiyaga bigari. Ese wowe urabona ute aya makuru? Urabona leta ya Kongo ikwiye gukora iki kugira ngo ihagarike ubwicanyi nk'ubu bukorerwa abasivili? Ubona se ukuri ku byo M23 ishinja Kinshasa kumeze gute?
ariko igitekerezo cyawe aho hasi muri comment section down below turasoma buri gitekerezo cyose utanga, wibuka ukanda like, subscribe, ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. turongera kubonana mu yindi nkuru ku makuru ashyushye. Murakoze kandi mugira amahoro.